April ni som panga sang ni som ni baruk ni lai ni ani a bazar thlir tu te chipai ule Iran Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC chuan uranium thlit fim na uranium enrichment chu ti to pan tum lo thu an soya Iran chuan nuclear program nei tura dikna chanvo nei chu tu te ne mon khap thei ani lo anti IRGC thu puang tu Ibrahim Zolfagari chuan hemi chungchang hi exa posin Iran in uranium enrichment anti top don ti thu hi thu dik lo ani Indona le nuclear power manga beina wangin kan dikna chanvo hi kan thla lawang ati Pakistan khopuya US le Iran official te in biakna po Iran nuclear program chungchang hi an mutan ber pakhatania Axios in an report dan chuan US hian Iran hi an uranium thlit fim kumsom ni chung chol san turin an du'a Iran hian an uranium thlit fim hi kumsom tling lo bak chol san turin an in tiam theilo ni in talan ani US hian Iran in uranium enrichment ti top se an ti mai baka hian an uranium thlit fim sa po nei sakemo Iran ramatanga lak chu emo an du'a hei phei hi chu Iran hian an pom lo hul huala Iran chuan an uranium thlit fim to chu a thlit fim chin purity level ti niama an du ni chuan US official ten en puyan rem tia ma se an nuclear man ruwa ti bole ti chiatero an rem ti lo thungani Iran hian an nuclear program chu an ram zalen na le ma nia ro in rel na ne na in zomani a tunlai thiam na lama ram dang tel lawan kalzel na turani boka wangin an ti top theilo ti chu an tran chalani a in biak na neya in rem an du ti an soi reng chungin ramdang in an nuclear program chungchanga thu nei nan nei sakemo an norna wangan malang na ti dang lamero an du lawani US chuan Iran in nuclear ral thum siam nana man thei khopa uranium enrichment an ti an du lo thu hi chiang takin an soi thina Iran po hian an uranium enrichment chu international law in a phalchin ral thum siam na tur ni lo mi puite ta na man tur civil nuclear energy siam nana ni thu an soi ve thungani soitongin Iran hian in biakna nei chun zom an du'a Pakistan Egypt le Turkey te chuan US le Iran ten in biaknan nei le theinan thei to pan chua zela in biaknan nei le poin an harsat na le an in rem theilo na ber uranium enrichment chungchang chu soifel ani theinan enrichment limit chungchang po chinfel dan an ngai tu na sa hle ni in soyani heti lai hian Turkey ram foreign minister Hakan Fidan chuan in biakna reng reng hi tira chuan du tho taka thil phut na in tran fawa chung thil phut te chu ngun taka soi ho ani hnuwa zoi in rem na kong zo ani thin ti in US le Iran in kara hian in biak rem na la nge ya be sei thu asaya in ka hai nei mek ni somli o chu ni somruk o tura po sei ni se in biak na hun reizok thei se tha ti thu a sei bokani US official te po in rem na nei tuma in biak len hre lo thu an soi ni in report ani a President Trump po in US chuan Iran ram hruai tu zinga in rem na du tu te nen an in dor mek ni in a soi bok New York Post in phone mangan kom na nimin khan President Trump hian in biak na hi ni lo om le tur chung hian Pakistan rama na yani thei be sei thu asaya Pakistan rama lo om zel ri ro ni lo om le tur chung hi chuan engemaw thleng thei ani kal le du na kan nei mek ani ati India ramani zandar ya le chan ve kha US khopui Washington a Israel le Lebanon palai ti chu in rem na zong turin anin betan ta a he in biak na hi US Secretary of State Marco Rubio chuan a kai hruaya US a Israel palai ti chial later le US a Lebanon palai Nada Hamade Mawawat te anin biani Secretary of State Rubio chuan kumsom tamchung history la thleng ngai lo thlen tir tumin ma kan la ti kan hria hem halak na hi khovel chanchina hria rengtla kani ti in US State Department chuan ram pahnih palai te chu an lo lom ti asoya voina kan in biak na hian voin le nakin zelatan remna le muan na thlen ngei kan be sayani atibok Lebanon President Joseph Aoun chuan Washington a in biak na chuan Israel le Hezbollah te inkara boina chuakin Lebanon mi pui pai soilo tam tak tor nga thlen chu ati top the be sei thu a sei ve boka Washington in biak na hi Lebanon mi pui te tor na top tran ni ani ngei ka be sei Israel in ramalo mek hi lo chun zom zel chuan helai biala hian remna le muan na om thei lawang remna om theina tur om chun chu khovelin min pompui ram ria Lebanon sipai te an duty le hi ani atibok heti lai hian Iran tranpui Hezbollah te chuan Washington a Israel le Lebanon in biak na chuan du lo thu an soya in biak na nei ni don lai hian Israel mar lam kholam hoin
rocket som pathuman ka chua thu an puang bokani heti lai hian he in biak na hi khovel ram sang sang som pasari te chuan lom aman ti thu an soya ram sang sang foreign minister te chuan thu chu in trom siamin he hun rem chang hi Israel le Lebanon te hian mang tangkaya in rem na tluan tlingom theina na thei top chu turin an fuya hei ba ka hian US le Iran po in ka hayan nei mek chu boina ti re na na mang turin an ngen bokani nimin khan China chuan US in Strait of Hormuz le Iran longchol hmunte dang ping chu na takademin kalphung pel thil hlau om takani antia President Xi Jinping chuan Middle East remna om theina na mala tu te puizela tum thu an seibok puan to angin India sana tho tran zanda sari le chan ve tang khan US chuan Strait of Hormuz an dang tana Iran pot te po an dan don thu Cencom chuan an puang ani kha nimin khan China ram foreign ministry thu puang tu Guajia kun chuan US chuan helai biela long chevel dangin sipai tam zo ka da he hian boina ti pun luna in ka hai thu thlung dorom takan nei me ka ti der thong le zwalani Strait of Hormuz po he hian ati him lo zo vekani atia hetianga malak na hi thil ni dan turani lova kalphung pa ngai pel malak na hlau om takani atibok Iran sipai te chuan an ram do tu US le Israel ba ka an mani tan pui tu ram te long chu Strait of Hormuz paltlang phal lovin nan venga hei hi President Trump chuan du lovin Pakistan in biak nan na ya in rem nan nei thei tak lo nu khan thu thar ron nei le in Strait of Hormuz chuan paltlang thei lo ani chuan tu man an paltlang bik lowang ti in US Navy te chu dan tir vele ta ni khovel tuial thei sum don na lam thiam te chuan US and Iran hi Strait of Hormuz kaltlanga tuial thei a hral chu atanga sum mu te ti top sakatuma heti rual hian Iran hne na tanga tuial thei le hnem ber ram China chu a hrek panga China nor na wanga Iran in Strait of Hormuz a hon le mai be sein asipai te ventir veta nian ngai thu an soeni China President Jinping hi nimin khan Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan nen in bia in Middle East le Gulf bialaram te chu mania ro in rel ram man ni anga za na lan tir turan ni thu asaya Middle East rem na le muan na om theinan a theina pianga China chuan puya in huam thu a seibok heti la hian chol ni liam ta khan President Trump chuan China chuan Iran hne na ral thuama pe emo pek tumin ma ala emo ni a chu fin fian i phot chuan China laka tarif za som nga la ka tum thu a lo sei to a hei hi changin China Foreign Ministry thu puang tu Jia kun chuan China rin hlel na hi phu chop mai ani a he thu phu chop hi USian be chana manga China laka hmala ni chuan China chuan na takina changlet nge yang atiani US le Iran in kar boina wangin khovel ram tin mai hi kong sang sangin kan boi meka nimin khan Vietnam President To Lam le Russia ram Foreign Minister Sergei Lavrov te chuan China ram ko pui Beijing an thlok luta Russia ram Foreign Ministry chuan Lavrov le China Foreign Minister Wang Yi te chuan Middle East boina chungchang an soi dun don ni in an puanga Spain ram Prime Minister Pedro Sanchez po in tunkar hian Beijing a to don ni in puanani ni zan khan Cencom chuan thu chu siamin Iran po tan dan pin chu darkar somni pali chungin bo chet tum manom lo thu an soya US sailor Marines le Airmen sing chuang la indo long ba ka indo thlona ti chuan Iran pot lut le chuak dan na hi an thoka darkar somni pali liam ta chung khan US sipai te thu zom lova kal tlang tum long anom lova sumdong long paruk chu US thu angin an kir le ni in an soiboka US sipai te hian Iran pot atanga chuak le Iran pot pan long ti lo chu him takin Strait of Hormuz an paltlang tir zelani antibok nimin khan Italy chuan Israel nen ram ven him dalaman tho dun nan ti top thu an puang Italy Prime Minister Giorgia Meloni chuan Verona khopuya thu soina hemi chungchang hi soya tunlai thil thleng mek thlir chungin sarkar chuan Israel nen ram ven him na konga tho ho na thu thlung kan nei mek a hran pa soi ho ngai lawa man thar le zel tur chu ati top tariani ati Italy le Israel hian kum sang ni le paruk dei to khan ram ven him na konga tho ho na thu thlung an lo ziak to a he thu thlung hi kum nga dan zela boruak danga om lo ni chuan a hran pa soi ho kher ngai to lovin renew le ngal mai zelani a he thu thlung hnuaya hian ram pahnih te chu ral thuam siam konga te sipai training pe le zirtir na chungchanga te research and development lama te information technology lama te an thok ho ani Italy hi Europe Israel thian thaber ram pakhat ani a
mase tun hnaya Israel in Lebanon rama Hezbollah te beina chu Italy hian an soi sela achan bulpui berpo Lebanon a Italy sipai peacekeeping force duty me convoy chu Israel sipai ten warning pek nan silayan me pu wang ani a Italy sarkar chuan Israel sipai te silai me pu wang hian an sipai te motor pakhata chiani in an soya an rama Israel palai chuan ko pha hialani heti la hian tho chan ni khan Israel chuan Italy foreign minister Antonio Tajani an Israel sipai ten Lebanon civil mi ten beiju pomjam theiani lo ti a soya wangin an rama Italy palai chuan kowa hengram panhi te inkar hi a thalo zual hle ani heti la hian nimin khan US President Trump chuan Italy Prime Minister Meloni chu Iran an dawn na konga puidu lo wangin a soi sela a huai sen viawe mokatia alo nimi alo amak kati khop mai ti in Italy ramni tin chanchin bu Corriere della Sera in an komna soya NATO member ani angin Italy chuan US a puidu lo atia Iran chu nuclear ral thuam nei mai theiani a Italy ramtan po hlau omani thei atia Melania omdan hi adik lova Iran in nuclear ral thuam an nei le nei lo ngai tu mi alo Iran hian nuclear ral thuam nei in hunrem chang mu se chuan Italy hi minin ni chung in an bom dar vek mayang atiani Tramathu soi hi Italy foreign minister Antonio Tajani chuan changlet ngal vatin Italy chu khothlang ram tele US ne nan tho ho na konga arin omzel ti asoya chuti lai chuan an tho ho na chu inza ton na le rin omna in khat turani atia Prime Minister Meloni chu aril ru diktak soi thin an ram le hnamta na thaber tur ngai tu thin ani thu a soibok bazari lo thira wangin kan lo me